Pemirsa ekonomi Bali ring warsane mangkin 6 penin penedunan. Nanging ring warsa kalih tali selikur sane jakirau, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Bali Narkayang Ekonomi Bali sida mewaling limbak becik. Kahanan inucap sida kepanggih sangkaning kaunnyane ekonomi Bali sampun kalintangin. KPW Bali Trisno Nugroho ring acara pertemuan tahunan BI warsa kali tali dase rahinane di Binarkayang, panglimbakan ekonomi Bali mungguh ring 4,5 kantos 5,5%. Dani mausang Bali patut digelis metangi melarapan meperkanti miwah mekolaborasi. Kebausang taler penanganan COVID-19 kantun kautamayang ring warsa kali tali selikur sani jakirau. Raris indikator perbaikan ring warsa sani jakirau. Kepanggih mobilitas kerama Bali. Panincapan puniki nyihnayang mawit ngelimbak nyane perekonomian Bali sane sampun sia bulan ngandeg. Ring panguntat warsa puniki kepastikayang sida saya nincap kasokong saking survei Bank Indonesia miwah indikator tiosan. Konsumsi miwah optimisme kerama Bali taler nincap. Ya diastuna sapunike sektor konstruksi miwah perdagangan kantun muates. Citamaya Bali Pos nguningayang.